Next look, I will eat naga food. Hi guys, welcome back to my channel. Today we are going to cook Mizo Bai. This is what I brought from the market. This is what I brought today morning. Smoked dry fish. Today we are going to cook Mizo Bai. Sang hot ka choi hi. Sang som tong kile. Jire som ngomen. Okay. Bamboo shoot. Good toy mo. Ngari, samalcha, this is finger long beans, and magic and changal. This all are we are going to cook. Changal ahita mo ji bana ngari ki amin ji. Then I'm gonna add bamboo shoot. Go to go home inside. Le my first attack total. Min le. Okay, now I'm gonna add king chili, samalcha, long beans, pepper, magic, menal, this finger, and then kanko. I don't know what do we call in English this one. We call it kankos. And now I'm gonna fry the fish. Ooh, smells good. Hi! Welcome back to my channel. Today we are going to have fish, a huge fish, pork fat, lime, king chili, and rice, white rice. Then this is Mizo Bai. Then my greens, cucumber, basil, lettuce, salt, and my wine. Okay, let's pray. Amen. First, let's have my wine. Okay, let's stir it. Ooh, kabule vot man ta camera ka set na ha. Hey, Mizo Bai in tama. The first time to man ya. Tuy don nghe mỏ, tuy don là nghe mỏ cắt tiết sang hay miền Nam. Vẫn tuy tặng Mizo Bai. Okay, there's a soup. Today I am eating is Mizo food. Let's try this one. Thật không ngọt hết. This is kanko. Kanko himaji. Vỗ thảo. Eat it, huh?
Oh, it's so juicy. Cái dụng bộ thảo suất number one này. Tùy hẳn chưa? Korean te rep go ho rep cha. Go thảo có trộm ta. Cái half bộ thảo. This. And let's mix this one. Abu ling mo ka Baite. Okay. Tùy là miếng gì hết. Kháng khổ. Chứ em Mizo Bai kumbang dạ dọn nung kan yak pan. After a long time I'm eating this Mizo Bai. So yummy. Can't stop eating. Độ bật mày giờ gần nhẹ giọt này rồi ha. Let me relax, okay? Twice. Oh no. Thậm chim suy tôi đi nhạc làm kết cụt.
Khát vì đây có sông bùi cho đấy. Thôi con bệt này. Let me take out all the meat. Vun itu kedulu. Dah kan ni kat ribet. Let's mix and let's get it. Tuyệt vời. My favorite. Vụt thảo. Cắm xuống ạ. Trông chỗ măng vàng vàng mấy. Tuyan ni orang ngalin na so. Ang gulay ta. Ay, ang gulay. Ngalim. Tôi nè. Lime cho nó sụp tùy đàn cho chấm para cho về để tùy mày. Again time we eat finish again. Ani hat nutro kita. Mizo Bai ala om. Kan sawang pa mai.
Ada tiup tampil na. Can you have me? Okay, if you like it, give a thumbs up, comment, share. Next vlog, I will eat naga food. Bye. Mua cho nên cái chợ mua nhẹ sang cái gì để bắt đầu này.